kumsang khazakwa somsari pakhat November ni somni Muslim te kut poimo Eid al-Zuha zanani a India le Pakistan te East Pakistana anin dona 5th Gorkha Rifle noya 4th Battalion te chuan anchem mingthang khukri nen zong atgram khuwa Pakistan sipaite ven him thate me mai chu anpana hei hi kumsang khazakwa somsari pakhat indona a India sipaiten omzeneya chet anthona masaber ni in sipaite huaisen na chanchin chu adai le tolowang Engwangin nge LG refrigerators itlanang LG company hi brand trust report 2022 in most trusted brand ta athangle ta LG hi khovela consumer electronica world leader ni in India ale Mizoram po number 1 brand ni mekani raw materials quality chaper manzel ani awangin LG fridge te hi liter in angranga gross weight ari big zela atlo big le ani smart inverter compressor technology man ani awangin kholet lova current a helo big le electric man sang zela LG fridge te hian electric bill a chok jang khai le ani ichom me awang fresh way big le a thai le sa achakna vitamins le nutrients awang thare le convertible frost free model sa te hian idodan angin freezer section ithak thleng theani Thank you technology mang LG fridge te hi Wi-Fi connect theini in smartphone in control the vek ani LG side by side refrigerator te hian hygiene fresh technology mangin dar ka nga dana fridge chung boruak ati thiang him zela natna shik sang laka ati thiang him zela ni water dispenser model te hian nano UV filter mangin tui ati thiang him ngala filter shan pa angai to lo LG fridge te hi a design mo yin I chauka le in chung moina a bel cha le ni 10 years warranty on compressor LG products te hi budget ti boilo turin olsam takin easy monthly installment ta lak thevek ani Number 1 in after sales service Number 1 in customer satisfaction in chungoi le nuam LG nen ngei o distributor for LG D3 Business Enterprise Ramlu North phone 0389234090 5th Gorkha Rifle te hi silchara anin khuara East Pakistan kaltura thupe kandon nuwa November ni sompakua Khan an commanding officer Lieutenant Colonel Arun Bimrao Harolikara chuan anaute order group te chu akau khoma anaute hi sipaya officer lanau pang tak tak athen phei chu kumsom niral kai or chaute ania Aruna chuan ramri kan kana hun veta kanti tura thupe kandong toa naktu ka atgram khuwa chu kan beidon ani atia until ti tura chuan phurniom tak mai hian Colonel thu soingai thatu te chu annui deu suk hloma mase aruna mele ro chu adanglam eilo tunrum chu silai kan chelek don lo kan khukri nen indona kan machon dona innaute hnehna anjem chu tatriam hle turin thrilang cheu tin an thut khom chu atitopa Colonel thu soingai thatu te zinga hian second lieutenant Rajinder Singh Sarawat potelve an battalion hi ahmani chein aronzoma kumsom ni mi chau alaniin belgama young officers course training zo hlim ania Colonel Larunan chemnena hmelmate be ani tur thu apuang chu makati khop mai Gorkha sipaite hian an khukri chu indona muala in pomchil ani to chuan an mingthan pui ema an phoi to chuan thisena temlo chuan apaya an khungle ngai lo anti hial train ani kha mase tuntrum a chuan an hmelmate chu an pandon ani chuta an beiturla chu sipai bubitin ral thuam thatak tak nena an ven him tlat ani don tale ngal chemnena bei chu luzwar thom no angin langma se an commanding officer thupek chu nialchi ni lo tian ria an khukri te chuan ral thisena tem ve don ta ti chu an ngai tu hloma chu chuan phurna na satak ka pe an hmela chuan mani in rin tok na alang boka Colonel Aruna chuan an che dan tur chu anaute a hril chhunzom ta zela
an battalion chu India Ramria sipai duty po somna natan pura tanga kilometer khatvela anin khuar phot tanga chuna chuan anchemi alawang zana surma lui India le East Pakistan in rina chu andai ka yanga adgram khuwa chu anbeizui to mai donani sipai ma chontura chema thlan chan chu an hmelmate an vathron thuta engin nge ronbei tian ria chian hlei theilo na tura ati ani pakhata achan dangpo ala omboko me ramria Pakistan sipai duty te anral khel lo chu apoimo ber pakhat tania Pakistan sipai te chuan anron ka pani poin chet an tho turani lowa beihun tura an hun ruata bak chuan ngoi rengin an lo om top mai turani adgram beitu tur hi hlom pathum Alpha Company Delta le Bravo Company ate anin tender dona Pakistan sipai lut le chuak tur veng turin Charlie Company anom le boka anin beina hian puyan nga yani chuan Charlie Company hi apui tu tur reserve fangreng dewa anda ngal boka hetiang be pui thla ka hi chuan commanding officer te chu thutluk na siam turin indona tanga mun him china anom thrina mase Colonel Arun Harolikara chuan atgram beitu te hnung chia chuan ka omange arontia aniunita hian CEO thar ania anaute tan hian anunna lan turin ain peya ahwai sento kani tilantir tumna ani baka anche dan tur ngai toin in biak po ahar sadona indona muala tanga thutluk na siam le thupo cha mai chu thradonin ahriane CEO hi laipui pol 99 Mountain Regiment te chuan an thlop dona anin beina hian atrulani chuan laipui chu man mai thei turin anin chhop tur ania engineer le medical te ro chu atuka indauzo to hnuwa indona mual an panchau donane mase heng engineer le medical corps te hi National Defence Academy ya zir chuak te ania indona taktaka telve lo ngot mai chu antumbi khau lo an boi nuai to dona kan zuang lut ve mai donia tu main atuka kalchau tur kan ni tian hre to teu lo mai anti hlom adgram beina hian anlu an thap don tian chiang tlang thewa intelligence report atanga an thriat danin an ban karte chu silai nen an venguluk hlea vabo masatu zok ni phei chu damakir le lona remchang atamzia an thretlang theu mase kalmasa ni chu company te chuan anin chu hloma commanding officer chuan an mania chingfel turin company ho tu te kuta thutluk na chu ada a adgram vabo masatu ni tur hian Alpha Company ho tu pa Captain Pandey le Charlie Company ho tu pa Johria te chuan tlom ngai an chuana sa zuala an pahni hian thian thatak kani nge ngeya Pandey a chuan au pazok kania chuwangin kathu chu kanda lal turani atia mase Johria chuan nupui nein fapa kumruk mi hinei to a chungkua mo phurna lian tak kinei to kechu tlangwal kalania chuwangin min kaltir zok ro atia kafarnu pathum te tan insurance a cheng nuai khatle sing ni theu kada saka kathi chuan cheng sing li theu an don bel don boka sumle paya an ngai tuam lo chungkua mo phurna kanei nep zo ke tinadil vengar ngar thunga Pandey hian athian pa in pek na chu ro puile za om atikher mai niro se tin company anin thlaka Jori te company 21C chuan ral chu anvabo masaber dona mase abo masatura anruat masak jok zinga khan bo masatu ni lo hlau anom ve boka chungmi te chuan tlarma din anlatum fana an ho tu te tan han khap dai theipo anilo chachum hovin anei tur pai tur an siama sipai te chuan an chem an tat ve mek boka medical team te chuan damdoi baka
zu an pai tela na chok na ta na anti ania chemta thriam mek sipai zinga chuan mamo anom ngei do na a then chu annun na an chan theilo turte po anom don ti chu medical lam chuan an threchiang hle November ni som pakua Vartriana chon fa ka sipai te chuan an cho ei top na ber tur po ani to mai thei tian thria a ei tamero chu a har khop mai tlai thim hlima tual chung hel ramchin chang chu ka beng ti khopa hrechiang tu te kai hruaina hnuaya an che chuak ta silai grenade le silai mu te an tho chua puiba ka an ko nga chuan khukri an pai thewa an thir lukhum rit zete ro chu India ram chung alania wangin khum pe anom meu lo thung an kal zela ramri rul zanan riana mun tur chu an wathleng ta a ral muanga zan an man top na ber tur ania an thil ma chon tur te in lama an kalsan an chung te ngai toin tui taka han mu theina chi zia zang ani lo atuk November ni som ni it zana chuan tharal lam to eng hnuaya India sipai Gorkha rifles te chu thom dim takin anin siama platoon khat chu an tom na hmun atangin ron chuakin adangin an ron zui zela tual chung mi an mani hruai tu te khan ma an hruaya surma lui chu an wathleng theita he lui hi India le East Pakistan in rina ania fit somli panga vela zaw niin thlayeng hnuaya chuan atui te chu atle deuh ser sermaya lui kai tur hian 108 engineer regiment te chuan an lo pui tur ane ma se chu mizana chuan mu tur anom tatlat lo lui bula Gorkha sipai te chuan an mani pui tur te chu an han ngak taria aral muang lo an ti hle ome zandariat le chan vevela engineer regiment te chu an ron thleng ta a thel red long mangin sipai te chu an thiar ta ngau ngau rum khata mi som thum vel zel an kal thei wangin battalion pumpuin ramri an kan meu chuan zanla yelo pel to a engineer te chuan India ram lama an kirsan le boka Gorkha rifles te chuan thom dim theyang berin malam an pan zela dar khatatanga dar thumin karvela chuan mel masipai te omna mun an thleng to tura anin ngaya Pakistan sipai te chu an mu chhualai taka va bei chu an tum lok dan reng ane kem somvel an kalta Alpha company chuan man thruaya captain Joshi Hovin platoon pahni an kalmasa a an hnunga chuan an company commander Major Rana le CO party 10 an ronzuya platoon pahni lieutenant Hawa Singa kai hruai te chu an ron kal le boka Hawa le Joshi ate hian ralbei tura an chua ma khan an lu an zia koltira engwange ti chu riat thei anitalo sipai te chu bu hmuna an kal zela thom dim angai ta khop mai an thoma uyaron ral khelani vai chuan an va bei thut tumna chu a chengal vek theidona ma se thom dim chuan omzia nei talo ang khop mai zanre tak maya chuan silai aron puak ta thruai maya Pakistan sipai LMG nge yani an silai mp4 wal chuan ala ro pui ber ro se tina naw boka Gorkha rifles 10 rol rala hnehna va bei an tumna chu an lo threlok ta em ni tiin sipai te chu an hlau thong man hle ma se Pakistan sipai te hian tual chung hel mukti bahini an ti te chuan bei an ron tumin bu mun vela chuan an omniin an ring hlela chu wangin silai chu bitum bik po nei lem lovin an met puak alo nia India sipaiten ramrikanin an ron ve mek tiaro chu an threlo hlau mukti bahimi helte hi zana thom nei manglovin an che chuaka leile inbiak pona te tichiain arol ralin an che thrina chuwangin Pakistan sipai te chuan helho nodarna ta na silai me po hi anti thin dan hrim alone
silayan me puata ka chuan India sipaite chu an bok ngal thlapa an luchunga silai mu chu aron thlok pheina sakhop mai silai chu akha tokin minute somli chung vel chu an met puaka chet ngam na chi zia zang anilo ron chang le tu anom mai lo wangin Pakistan sipaite chuan an silai chu an chol tir ve ta rama helho chu hlavin an tlan chevek toang an ti tepo animai theye hetiangan boilai hian Gorkha rifles te ruai tu tual chung helpa ni kha an pil bodai maya anjong mu zo to lo heiwang hian khoilam pan turange tia chuan an buai tamap maya an cornel arunan asoile danin kan tumram chu kilometer ni velin kan la thleng lowa ramchin hria kanom tak lova chuan khoilai hinge atgram chu ni ti po kan thre thei lowa radio in minvil tu 59 mountain brigade ta an ho tu pa kawa pe popa chutia kanin biak lai tak chuan Pakistan sipaite chuan mmg aron met puak hlau maya atgrama bak mmg anin chhop lo ti kan thre chianga silai me puana lam chu kan panta ni atia hei hi kong dik anzon mule dan chu ne heti la hian Charlie company atgram le zakigan chinkar kong pui lodang tu turte ro an mani hruai tu te anom tak lo wangin kalngai na reng reng an hreto lowa chirdia ka te an latang zui tale ngal chirdia ka tranga an chua fela an pan lam an thlak nu loka silain aron hol tamaya Pakistan sipaite chuan an chet velna an lo muthoi niom takane mase India sipaite chuan silai an met puak ve thiang lowa leya bokin silai muin aron ka fu lo nan trong trai mai lo chu ti thei an nei tlem takhop mai silai chu re puak lo hlau helhovin patrol an nei niang kap to lo mayangu an ron ti ne Charlie company hian Pakistan duty post chu lak theina rem chang an nei traviau maya masen ho tu pa chuan an ruah manna a atel lo wangin arem titlat lo siau ruah manna kan ti buai vekang atia an ho tu pa hian an nuwa kha thutluk na kha kasiam lowangti ka hlaule hnu hno thin Pakistan duty post kha beini la kanom na an ron thriain an ral khel to dona midangin atgram an la thleng si lo Pakistan sipaite khan min chimi vek theyang tinasoi heti lai hian cornel arunale ralwa beitur te chuan hmelma omna chu an hmu thei towa atgram pian mang hi ellet lingang deunin concrete siam ania bankar te po a om thlua maya alandana chuan kulni mai tur te po anie November ni som ni pakhat jing lamdar thum vela chuan veng tu then khat te chu an mu thlu deuh lup lup to a atgram bula patrol ron chuak tok mitlem te anom bok chungmi te chuan thok le khata jai mahakali ayo gorkhali ti thom chu an threta thut maya me puatuma silayan siam rem chungin India sipaite chuan khukri nen aron nang ching man to a an me puah main an ron vit roi maya in sam na chu a in tranta in donari chu lelamin an hreto Pakistan sipaite chuan mmg an ron clear le a mortar chu kongpui lama chuan an ron ka boka silai musur chuan Gorkha sipaite chu atizam haulo an chemkeng chungin malam an ron bo mia maya Alpha le Delta company te chuan ma an ruaya Pakistan silain akafu te chu an tlu phok ma se ladam te ro chuan silai mu sur ti po an ngai tu lo an mazona bankar thlena hnehna vache tumin achak theyang berin antlana ahmasaberatlan captain joriale a hote khan khothlang lam an beya lieutenant hawa singale a hote khan barak anlu chilve boka platoon thumna subedar gurungale hote chuan dinglama Pakistan sipaite inkul na anlu chilve boka
silayan mp4 atanga reilo te chungin India sipai Gorkha Rifles te chuan chem sen anvalenta atgrama chuan thisen aluang na sakher mai chuti mek lain Cornel Arunale a hote anron tlan phei vele ban kartin mai chu an khukri nen anron fanglora an mazona mel masipai oma piang chu team na nei hau lovin anron sat ngau ngawa Cornel Arunan anin beina hi ahnuwa asoile danin hoisen na le chakna engemotak mai kaneya kasipai puite bula ral ka dowwa ngani mai the hmelmate kanwa beina kha tuifo nang deu aneya a platoon te in kan thok chuaka kan hun aron thlen chuan zamna engma kan nei lowa mi hring chakna pialam kan nei ta nimain ka hria tina soyane Cornel Aruna hi bankar pakhata lule main subedar gurunga khan achunga melmanom ti zaizirin aron thrila Cornel chuan grenade pin a phoya anvom lut zuita apuak ri chuan bengati ki rum theya achunga Pakistan sipai pahni chu anthi chiang hle platoon number 1 captain Jori ho te khan Pakistan sipai bubit anwatona bankar pakhat chu an khukri nen an thian fai theya mase mmg silai an machona wangin che ta har hle captain Joria chu an kaplum nge hetia bankar danga inson hlei theilowa anom chu rifleman Bahadur Puna aron pen chuaka silai musur ka ra chuan bankar hnunglama helin mmg an chuan na bankar kong khar chu awatlo honga akhukri phoin achunga avalu chilta natuar tret homin aron zuya silai thome ro chu are fel mia thunga achetra hle ti hairual anilo puna chu bankar atang chuan aron chuaka bankar danga azuang kai le mase melmasilai mu ahan tongfu tahlau thunga achem ahum zui thei to lo athidon ti hria kathidon ani rau chuan tin a grenade phora apin ase phoya bankara chuan atipuak zuita akhudum mul maya chuan puna huai sen na rim te po anam ta veang platoon pahni na lieutenant hawa singh le ho te ve thungkha Pakistan sipai barak an lu chila bankar le an hmelmate inven na mun pui ber an thleng phei theya bankar pakhat lu chilan watum chu alawin kaltlat maya hawa hian antlo honga grenade avom lut ngala mase chunga mi te chu in ring renga lo chang tu te an lo ni ve boka wangin hawa chu apuma an ka fuwa anhuwa bankar ron tlolor tu Cornel Aruna chuan an ka hliam na bankara hian hawa chu awahmuwa tui alodila trum somvel ka funin a hliam chu anakhop mai tuyanin tira an boy som hnuwa hawa chu darkar khat hnu vela achatla Haryana a ule naute chom tu om chun hian mel masipai te beina atana kirlena tur om to lo tur chu athanga mi huai sen thina chu a hlen chuak ta ne Alpha company te khan 4 gram leya sipai in khuarna an beiboka India sipai zinga nunna chan po anoma Alpha company te chetna hian soi hlober pakhat chu Dil Bahadur Kshatriya ne silai man arem chan to hnuwa silayan mangveya mase asilai chu ka theilovin a chezui thuai a khukri a phoya akut veilamin mei cher akeng boka bankara mu masak ber chu lu chilin achunga sipai pathum te azuk sama achema thisen lafar tluk chunga ron chuakin bankar dotlea alut lea insamna chu ahma mi yang bokin mi pahni te laka akalpui lea bankar pahni na tanga aron chuan nuwa hian Pakistan sipai palian takmain India sipai pakhat arek lai ahmufuwa Dil Bahadur achuan Pakistan sipai chu alu avatan sakle mia maya
achevel mutu te chuan zeitak main thi na nen a hmelmate alam hualvel ani bere anti a khukri avai kara hian nui thom te miang lowang maya tre thom niang takte achua thrina akalna pia nga chuan lubung le ruang te ahnut chia hnem hle ane an commanding officer Colonel Aruna kha athi threl boka Pakistan Sipai Company headquarters niom tak bankar lian deuh maya avaluta sipai somvel ruang chu alo let reng towa chungzinga pakhat chu alo la thi chiang lo rifle achuwa aka main Colonel Aruna chu anaute pakhatin thilom zia aron rela Aruna hian asilai mp4 main avazuan chila silai chu anin chu ta hetiangan boykara hian India sipai te chuan Pakistan sipai chu aron kap hlum ta ngalane Delta Company a platoon pathum te chuan hemizing hian atgram le Zakiganj inkar kongpuya Pakistan sipai in khuarna chu bein LMG le MMG silai musur kara chet anthove boka India sipai zinga hian liam tuar anom nuala harsatakin hmelmate ro chu an hne theya leilung aron lan tran theimeu chuan atgram chu India sipai te chuan an la fel theita ne medical team te anron luta nunna chan te ruang hlomin liam te an boy soma indona hmaruai chu atopta Pakistan sipai te tan khukri hmachon chu an suang tua phak ba ka thil rap thak ani nge yang sipai tam tak chuan lawa wangin silai po an met puak lei theilowa himdama chuak theizinga Gorkha hovin mironum phani chuan kanlu an langei don tia tlan cheta von te po anumane heta hian Colonel Arunan khukri man athlan chan pakhat chu achiang ta hle melma sipai te a hlauna antua chu chuan indona an hmachon le tur chu atiol samvek to don wangane